Akoigi level am tibase. Taura iba crisis political challenge. Sama yaw se kogi politically koi se kum de. Visceral oina nung fruit masen nung sinada bagi mami marom do ina chat leba na manako. Adubu Manipur thugai ge khalaiba thugai ge dabani na UT oi dabni kain talaiba politician kamuse moi ngasibo ba moi fruit pa da chai de ba moi. Am sing na moi na chai de politics to in chai chida maram na Twitter poi matang do adu kai ira ke da national party ba majoritarian kanu gi interest so in work to kre kai politics to in chai de fruit taga tau de moi atopa layer am da fruit machine gi da thi na chaina ba mi su thadora kan duga moi gi political lead tau ba kamu sin di fruit chai de politics ka sago na ga chai de aduna ai khoi da na si adu khra wa le hai ta re ko khoi na handak thengnari ba challenge cha violence season ba political project ne na lawe ba राजनीति में तरक पने मणिपुर थुगाई के न तरक पर राजनीति दा हिंसा सीजन बने लवे भाई मींस मैम सिने तो पामे मैम सिने को इंडिया की पॉलिटिक्स तौरीबा इंडिया वो लेंगाक लेबा एलिट मयाम की मकोक त यावबा वाखलोन म लेबा अतोनबा जाति अपिक जाति बो अचोबना नमथत फिरे अतोनबा सिंजे चाकथुंग फिदुंग्रेना ngasi ngarang gi wanate chahi kunthra hena propagate tawraba sangdokna lakuna chusangraba wakhalona maneba do ngasi India belai pak si run tawriba bureaucrats hadagi political elites intellectual class sigi wakhalon je pachana hanjan chai kuntra handaki thoi burung da so dum hairaga leiraga adumba wakhalon le yofam moiba waneba party ki na te ba koi party ki dai na su clarify tau je si any solution si consultative way ni kai uge da Manipur da leiba furuk phudi mang na ya na ba section khode mang na ya ba ma consensus ma de yum way da ne hai mane ba and union territory hai ba separate mission ya da ba furuk mai te chau na lai da na ko aduna mana ngai do my personal opinion party position de it's a consultative toroga Manipur ki furuk khudung na ya ga ne this is the party politics na chidam na ngai congress an taw je moina aina Manipur biam da haijani ngi sa chahi kunthra ma kari ma academic circle da newspaper da corridor of power bureaucracy marakta political party mayam da cutting across party line da aton ma furuk amabu achoba furuk amna namthat pire moi phamum thokpa sen thum marang chaina phangandre haina sigi wakhalon gi narrative amana sugraba wakhalon amagi mami ne base se party na te basi aduna sigi pocha wakhan tabam changni ani ne ka ngasai je mine attack to the politics ta tawe majoritarian kind high bi lai dana adegi deprivation tawre adegi mini phu lai re kind sida koi counter tawdana lai tawruge na khoina oza oina irak tu thana bi jante sigi dome aina ga he khaijabudo Lebanon on thokadu Manipur je ngasai 3-way division je Lebanon chu tawina se ha nei haila bane ba moina Lebanon gi tawba basi moina consensual model tawda kaina intellectual chingena seminar mafam gudingda akoi swaidana journalist me waru biya de political class intellectual leina relationship ga mi ga top society advanced society le yam khene moi de izzat leina loina bane ba wakhalon shape to elite ka society magi aduna moi wakhalon si tuition gra bane ba khabar iri ba pari ba ngang ba seminar na sidai da Delhi da leba IIC habitat center the bureaucrats yauni intellectual class journalists yauni academics yauni cultural gi am chi moi ge pomom wari sana ba mugi jaga da semak ki ba wakhalon ne ba ade yumpham moi ba gi reflection ne ba aton ma jati da moi ba sana ngak thok sana ba autonomy pi ja ba wakhalon che already chu ra ga leba namana adugi reflection jine si party ta woi mo ta khoina khanga gu da bodi political oina torok poside political oina su thom ma changi
politics amase hingsa season ko politics se expose to bam change idc parliament ki manung do egera ma pa do egera se natta veda se is the proof ama pang chai chai raga big divide and rule the trap to na ba popularity big emotion chana na to ba adu ma political leaders se khoi manipur da leitab na te vote lepning ni lep to ram ne na nga sai gi big divide and rule to ba big emotion na sana salaga to ba politics da thom ge di haida na ko asigi pot si adu da ne ai khoi na ai che ma'am je internet thing nam ta bi ru phak de na nu current happer na mu interview loge na chatle mana the entire cookie ga hai mana moina separate sample me nang na yad si kamai wai sa do no na entire har kanu si politics ni kana guma kangmung na articulate to ni moina tawra silence to wina nang kam confident no ge du hai du kai ai na unlike you ai manipur dai lak pa mi ai khangna sana ba lai hai ba si sana ra ine ba se entire cookie adu hai ra ba kang bom no je akhoi gi fruit ta man segai na se le ka hai kang bom na this is politics is something that akhoi na sangai je lengang pa gi influence au ge party manung do be na ubidra lau thok ge na twitter akhoi gi clp leader na ka madai da ngangak pa hana su wari ona ta gi handak te putsi gi imang mak ta da thoi akhoi gi state leader amna central leader su da kari ngang ba ngam ge sa madu gi gatto madu gi gatsu cha mai manung da tram nga kun da yawram mo nga si ko center na ga sana ngam ba ga akhoi na clp na ai su sa le man chalo na party office la ga leader ju unai alai da khoi clp na phone da ngak pa wa gat kaw ai ga sai ga khoi wa ka sing dai ni Delhi ga Imphal ga ne relationship da state craft ki khakta na te lenga ki wada na te every party mark ta su si akhoi renegotiate to bam changani haidi bjp oigera congress oigera anything aba negotiate to bam changani ado ai ina imang da akhoi ai na su sala ngang jarami ba khoi gi mpcc president jaw du ga maru oina akhoi gi experience le political leaders ta khoi tamuran jit hoi leina negi khoi gi honorable mele lokeshwar hoi aduga khoi gi clp na nganga iba language sine ba state ki leader is delhi na hire no chaka do na te aro ai di chalam dai jo khoi president su ai hajar me khoi kharge ji dai ha khoi ji manipur gi irang tholok pada khoi top leader myam pham ne na manipur gi irang tholok pada local leadership ta consult to you decision na khoi yaw lawrak kan no lobira kan no se haira be adu maina lawrak ta nam ne han yesal lai adu asmaina lei manung da changaga wari saraga ma influence after all india ai belai pak si ran tawri si aduna moi sigi national party ma men tawra ini da so sida every party da akhoi state ki interest represent tawng ma leader ma change bjp marak ta su yaw sunu moi da su yawom thoi moi da handak thabuk oina uthorak ta se kitang lai bok thidinga nungai ta bai wana kanda machang thongna lepa na mina phamu mina lepu lep to to wi film to ise asi to da mai pam jo party ne mai pam ba party ne yaw je sanu bjp da yaw ba miam congress da yaw ba miam jdu ba lepa ki yengna bna te mo se mai pa nu siram mani adu politics ne se de nang nang politics ta ideology chum yu policy and program chemi state ki interest nang nangi party da lepa ngam na to bi aduga tawrei ba pose kari no mun na khangaga mi gi emotion na paksan na sanaga mi ngon da uchai raga to bu di to bi ga no clarity oina chakka da bani ai nga sa haijar isini manipur thugai ge na tholei ba political leader assembly gi members sing na furup palaga nganga oi chingang de ba moi politics so in thome ba ai ko gi majoritarian singi interest chatpa party ni ga na congress sa chai sa is furup ta na te ba politics ne ba majoritarianism kind of race adegi chakthung phidung da ba moina dominate tawge da leiba ka muni ka nga ise si political idea du ne ba asi thugai bam change ba adu mu wakan myam na chahi kun kun sangang jan ge na india gi lai ri ba lengak pa da yaw ri ba bureaucracy da ni khang de intellectual class and hang de political elites cutting across party line atu amba jati manam da bi re chakthung phidung dai be wakhalon le ba aduna aduda yumpham oira ga moi decision lawra kan ba aduna se khoi politics se confront to bam change ba aina handaki aina hingsa ga do aduna ina chance bang dai political aina sohana national media da kai da sum panjaba horai to it's not only in the floor of the house loi tar in political party ki leader india elite me am tar in aina
communal ki akhuba mieng da fruit ki akhuba mieng da yung form oiraga political demand to se Manipur ki wada na te India ki ona su dangerous ni kai bol ni akhoi khakti oiraga di moina special case we no ugi ne Manipur thugai ge ji India so kai bo ni same ideology of ngasa ki partition of India to ki ben communal se state organization ga pusadane na nganga ma bane ba se so sumaina hanak soi race to ge na khale duga violence ki matang da tu be ki type ta no na so hali de no na so hali se ai na da haije si da tai da te ba furum nuk si da bai wa na te ba tho ki ba thau do hi cha myam si tho aning da ba ngak te ni kana su ngai ba hong de matu macha lai ge se furum abc oi ga su no ngai ra mo adu bo amu na hanak ki se stage am lan jan gre hai ba ne ba ai na kai no da pharaga makhut chala kan na photo ga thagal ma ga hat pe si hostage taking ka ba si di anoba train ne hana tholak te ba si khudak ta tong nge da hat pe nupi angang hat pe si yaw re si ba yaw re ko adu hai ri punamak tu su akoi justify to ya ro avoid to rong da ba po ne do lengak sin control to sung ngam de do kangbu ne di ma se khulai oi na season ra bra ma gi political game khara phang na hona ba da hai ba gi adu chingthong ga ngang ma chang ya duna handak ki hostage taking se anoba ni noi separate administration hai se nakhut chalaga angang tha nipan ma pun suru ba hali du nang justify to ge hai rai na hangba ma chang e bas asi akoi handak aina hai ba hojare sine ba violence yum pham moi ba politics de mana ma ta khoi entertain to roi to hom chu tok de government india na aduga communal narrow parochial identity da base or to politics masisu yabam thokte sai handak chance phang de the floor of the house the high game but internet thing mana problem kasu solve to godo banate ni jak to dana internet thing naga kari problem solve to ga ino khori me pa chama le ngang ning mami ngang han da ni han dai met le da mu internet thing en bai wan nowhere in the world sigi culture si akoi sino India manung na so one of the record holding one of dong ma le internet thing bage koi ki cultures freedom of speech madness another tauge the problem je mi gi tap tain chau le na chisu ai hai sine so asuk ma hincha chi tobum de thok te koi da mun ai hai sine political project ama the violence jana ko hincha chi jana ko kamai thang na ga de ge da political like the pura hundo ma ka da koi na furup machine gi ada visceral loi bam nung ge ba yin na ba gi type ta koi sum tong na le ra ga di divine lo na du ga atopa mi gi dai warn tok jai du de ba atopa mi gi political leader di politics su ngang ne mo ji su furup palam na de ba sidai se emotion na sana ra ga to je rajniti yaw ge ai ta ra ga di miyam wi lu chingmo ga di miyam achum mai kai de lam ding ni bioi miyam da divide and rule to re bi sidai injan na ai khoi na ga anak sai theng nai ni ma in theng lam da ngasi bau da ma now say press unajam chinau da hangin da GDC ba se Manipur police department na confirm to khra braina tau deng ko me journalist ba da hojik to khra ba di khang de hojik na home minister oi ne khoi gi honorable CM na so hai re na ko ado officially hai ji kai no da institution ama lai ri ba police na police nu fura ba pha ga dam ne police na criminal fa da ko tan da ga da ba institution no na thugai ra ga ma gi ma wa sala da di anybody nu mai pai bam la ga nu pi CM da yok sala ka ni mi gi inkhon khana ba yok sala ka ni machim na khana ba yok sala ka ni ado di lawless of institution me am do lai ta ba lai pa mo oi doi ne ba se this is very dangerous jungle raj ai ji ne na tro aduna police ki do new am chumna aina reported killing ga haire du koina aina thengni du paper da thengna bane ba but the police no officially hire aba adu ta di akun maming pan ne ba sina hapani je confirm to ga this is general rule ne chokhat pa civilization rule of law lai ba jaga sing na di mi gi alleged pho hire ne hydro mingon da nang gi sumaina mi halam me hai na I bada reporter me am journalist en khangwi rang ni I the suspected the alleged and high never court na high the chakut bagi mami do I khoi chu standing bagi khoi na aina reported ke just English the thele ga I the politics sa ko na ga ina mathagat pane ba noi gi hingsa season ga angang sumai na ha laga noi ko gi political project ta ne hai du di noi adu di yaro ise politics ni khangmani na moi gi politics so palla ga ngang ga da bane are parliament da chale aina sum ye na khoi je pangang adu moi na hai re na aina lep ko do di nati miyam gi mandate fangaga miyam gi khola oi ba chalini any platform
Facebook oigera, Twitter oigera, X oigera, press conference oigera, seminar oigera, conference oigera, floor of the house oigera, natraga dinner party do oigera, akoi certain vintage point khanga mamang da thabba politics se influence on bo na be se akoi gi khalai be AP ma gi mathong ne ba ina u natra politics ka saguna raga chaiga da ne ba ana mafam matang chana pan ga da ne ba ai hu ji haijai sini problem se kari no se amung amana mo hai amu su ji community machine khanaba nate mar kari kara yaudi mu haire hanak thoi se mar natro sita kari ngang inu khangna da khoi pangtau da clarity am laise furup kharana manipur da gi thuai ge na chat ke na tawrak pa se ngasi ngangi wante koiram ne handak ki lu raisina yam tin aggressive oida masigi project se ille eba ainu ubada violence jinaraga violence ki khudong chaba lauraga ille eba sigi politics se aikoi confront tawam changeba aduna kari ngangani kadai da kaino na munna khanga tawga miyam gi emotion na sounding ba pen da da khulai on season ra da he na kanjan na ba tawda ba di phai ana khale ai na miyam su to hon ai ngasang wan tok jai sini mani bu chugai ge hai ba khoi gi assembly da pham mi sina furup ta tawra ga ngang de politics oi chai le moi gi elite sing na su tawe aduga kangbu mu thadu ka da furup ta chai ba de ba aikoi da di politics yaw mi phau almain to wai fiu am to ka da aduna akoi gi bangja ge da ne manipur kan jai ta ga di handak tholai ba sa manipur chugai ge season ra politics amada hingsa season ba ne hingsa ge hai di violence ki kulai season ra ga torok pa ne na lawe se ai handak ki parliament sa isi de sem nong ta hai ken kale ek chance panga de di hai de akoi gi hogdong na ngari sena bai type tam tawri state government ge failure si da is mokhoi ani mag double engine ani mag yauri ba ai ngasai na apspa thamai je manipur khakta ne je center na teri manipur gi area kha da thamjale amana government of manipur na thamjale adu takti center ga state ka je sumaina chamam na gam chatpam yauri ba aduna president handa ki matang je president nung thamaka do je ai na na center jo hana yawi han da haibiram go ba asi sigi pot am le ba khoi da ko so in principle ai aduna ne hek hobada ki president rul ge wari gi ma haujin ma da government ne hana na pukchen chengwa hai jain moina ma pukchen chen da bang amai sisu kari gi no da akhoi gi hujik pali ba le ngak se moida asing lepam da nan chi da mar nge hai jai si imit mangna ina kong ma knu ura bani akhoi gi congress da hana gi sim oi bi mana central leadership da kari ton da karamba khon da karamba wahi hairak ki ge se madugi gatto ai akhoi adugi 20% jaram badanga sigi problem de toy